Эки эргэн үнэлэг телевиз гэрчлэр сэлэр бүгдэгээ богаттап оржак Андриан Шерголович таньштырып турбыз. Ажил жингээр эки жортөрслэр бай. Эки хөндлөг телег өргчлөр эки хөндлөг ганц зүрих сэлэрэн теле аудиториянгаар чүлээ Монголдун телег өргчлөрөөс Самтвар Республикад болса сурагдлыг журналист кылдырчларны улус танаар билэр апарган сэлэрэн дамжуулгаларыңар улус манап чавруур баса сэлэрэн алжыңар болруу меңе улуу хүндөткөл чалаангаар дэшэтэрдэм эки gelдээс эки орох сур мэнтэй жортуус. Поочлон таваажурта гандаг жил боптер. Жас үскен жас жаашхан гандаг дэр малчин жонуус гандаг дэр базаанда ажилдап чуртап дэр төрөл жонуус намдрал чурталгазы гандаг дэр. Белеткал ажлын biz амжерле чылдың жарам эгелерден бисеген кезер тарав дана жар малтың семизин кайгыра торгу алган кышка белеткелин болсо көр хоорай суурларыбыздын болсо кышка белеткелин болсо септелге ажылдарын болсо тоз боюда тоз турар жолу биз ам кыжла көргүзө бердинде кышка чайгы малдың семеттелгесі қандық еткеніл сүген шербейді қайгыр араттар белетке алғаны тарабы дауысы елбек болған бәдіп жөні қолдыңдала қығыш көргізе бер. Сағыс еткінің делегейі дәрделі дәңгіт вағыжының үзел боталы шажын жүтілгезі далы жұртталғазы жер жұртты де шөптілі амаржып тұрар. Бір туғар айтырын болса тавағыжының үнелік жүйілі жүдіп оташылар. Тавағыжының ең үнелік жүйілі ажы төлі болбайна. Ажы төлі адай езі biz bozam tangda doğaları, ata yerleri üstü ozam, burganar oz deyirmiz. Ajtöl ata yezinge olarını kündüle bulu ulusqa kündütken görgüzü bile şorur boza kişilerinin ajtölü boza, olardan çiçekte apturgaçtın boza. Tıvaş onun bu çağay çancıldarı kadağlatını attıraq bar. Am tıvaş izderge bildiğingiler bir doğarında bodunun talın bilir. Bodunun boza өкбелерінің жүділгезін сағып чорur. Бодының жер жұрттыны елеп чорur. Бодының жер жұрттынға қончық хумағалық чаға жаңжылдарын болса улу кізлерден шингейді олғаштың. Боду оны едер сағыбыш шан база даразында ажы төлінге дамжытып беріп тұра кізем. Анжам әнем, ол кізінем. Онжа улу етіне деп санар жұрлы бес ол болса еғызлу тава кіздер бодының келір еді болса. Çoğunun, çortun, çağa жаңжылдарын болса ажсөлінге бүтін кевер дамжытып бер. Помында кежінам тава кеждеп санарбыз. Амгүй үйде нийтлелбіз база өскөрліп тұрар. Жер бір туғар жүз жылдері біздер шағында өгбе кежінен сөзін дыңнап, оларының кежеділігі ап тұрған болсақ, азы ном дептері ном жеп тұрған болсақ, амды болса өгбілештінге интернет жеткенін көй күш чөлдері кіріп білген. Железі өгбілені егіз аразынға çoğalajып тұрар болса да, ажы төлі туында телефонды болған ол дембі бақ. Делегейді жуу оптыр ол хамық меделілді тыңнап біліп тұрар. Бұны біз таважон қанжалдыр екі қылдар хүлей балғаш өг білебіздің кішетілгезінге база таважонысқа қанжалдыр ашықты қылдар ажылдар болса екі деп отаршылар. Бұл үйенің сайзырай бергені депшілгелейін жерлі үнелеп көрбесі сарға жауап барған. Алаңгия санжытқан технологиялар, интернет ажылдыр Тықа көй тава кежілер бот-боттарын танышып білжейір апарған чиже алдайды оазы баларай дер шүлікчі ұрылысты қызылға өрен тұрған кеже университетке. Оң базы оран жүлін базы тавалар базы қоншық соныр таңда тавалар қоншық сонырғар. Оң базы интернетті аждалғын инстаграмда аштынған тұсқай арыншы қажында базы көй номшықшылары бар. Сөйлгі меделерін базы ол кежінің арынындан базы тотал жеткілерін өрен көріп тұрар біз. Андыгла кеверлік қыдаттың девескерінде жұрттап жору doğalarының база евейш тавылза бір ие төлелері интернет жеткізінде көстіп келіп, таваға алдап кейіп боттарын болса, тава жоңға паралға тап тұрары қоншық өрінчік. Олам келір үйеті біздің бүгінгі тава жоңның пайдалы арға жоқ екі тала жөскерліп барждарының керечесі дейін. Қызғарлар бойы еті қолтуындалы жер қырынға ергетеш қашы емес, амулыстың оған медерелінде қызғарларын жоғыртты жетіп барждарының базы қоншы ұлымынды
керечилери бизге келип ашыкты болур дейт. Интернет туа тыл тугайында бир сагыш түбүрөп турар болсо Моңгол дуаларының, Кытат дуаларының, Россияда жуптап чыгаруу дуаларының тылын унификация дээр болсо чаңгызайлап, оларның болсо сөз курлабарын болсо чидирбейин, там байлакчыдар, шакмындык ажылдар жолгузар дээр болсо жаман интернетти бир туарында ажырлар, интернетке олам кирип турар информация улуска чейдингир болуп, кантык бир тугуржулга юзугар бирле ниитлел товадылгадагылар, ниитлел товадылды сайзыратыр бирле бөлүк улус катышып алгачтан интернетке кантык да чөлөө жөш берели керек жок чей. Күннен да жөш берели керек жок. ИИ киши, чейирби киши, 100 киши, 1000 киши, 1000 киши, 10 киши дейсиң. Көбөй саны кишилер бот-боттарынын үзел санал оналдары үзел боталынга түгжө ээржөбө болсо. Товадылдышнарла кадагалап алыңар, onu байлакчыда алыңар келип ете. Ол тыл там сайзырар болсун деп бадар болсо соң табан бөгүндөн келип салыр болсо экен. Мындай болот. Силер дем жугаладыгар тава кишинин эртинеси болсо тава киши бодуп. Тава киши эмди эртине бар. Ол эртинени каастап турар жүүлдер мен бодолум биле дем эртен билик шажын жүдүлгө уран жүүлү болуп турар. Демге ол эртине кандык да каасталга жок болсо анан күч жок эртине бар. Силер бодолазында жүдүп бодарсыздар. Бурган башканын өредин чинжилеп турар. Хөй сандык аньяктар көстүп келгенде ме болсо тыка өрүнчүк. Мен ама хомда бодунума сагыза шашынча киштеп санап чоруш мен. Улуу башлардын өредиклеринге жетер аз кежикти мен Июштабда Индияга да Азаттык далай башынын өредиклеринге барып турган биз 2003 жылда далай башканын келгенде мер 90 жылдан бери бул жылдын юбилейлик онжу болсо Таваңды эскеринде 100 жыл бурунгар, могур 100 жыл бурунгар Ыдыктык башкыбыз Тавага келгеш шажыныбыз картап бодораткан деп санаар биз. Ыдыкты богдо келген башкы 2003 жылда Таваңды эскеринге кала чакыра ёзалын этирип хөй саны болсо чүтүкчүлөргө болсо тускай тамчытылгасын бергени болсо ана өз биз ол башкыбыз биле Ыдыктык башкыбыз биле богдо келген башкы биле тускай карсаалык чоң деп жөнү болсо минип чуртап чорур биз хам жүтүлгө биле сарык шажынын арасында кантык да чөлдө мең билир монда турбаз чүгө десе сарык шажында улустун кантык да оң мунунда эдерип чоран өгөлөрүнүн ыдыктарын чээ жуут ээлерин шоп тозун болсо сарык шажын болсо күлөп алып турар болор. Ол болсо памдыгам суу ээлерин тускай кантык ёзлалдар дökүндүлөп чеңгерери ол жеринин чээр ээлери болсо чээр ээлеринин тускай ёзлалдардын сарык шажында болсо тайбырлакпан тава башкалар болсо ону тускай университеттер ампо Күрейхиттин өрелге жерлеринге болсо өрөнүп алып турарлар. Чээр журтубуздун ээлерин оларны дагылдар этирип тургачтын күндүлөп ол ёзлалдарын этирип турар болсо жүдүкчүл жонун ампо билип бүзүрөп чоруур болсо мал маган семиз болур, кыштар чымчак эттер, түжүттер чаагай болур, база тыма шара ары камчак чайлай бертип ол ындык ёзлалдар этирген жерлерине журттарына чайлап чоруй бар деп турар. Ол ындык ол хам жүлгөгө хам ашыр болсо жараш мынтык шаңчылдарны биз ам жерле аттырып алырын кызып чорурбуз. Жалса да угаан сайзыратыры шажынның сарык шажынның колла эң улуу угаады болсо чүлдерге кишинин бодунун угаан метерлерин сайзыратыры тугайында билгилер дейт. Онам бөдүүн болгоч нарын формалар биле ол шинжилер ажыл эртең ажылдарын колтунда жок кылдыр болсо жаа тайпырлар сөөлгөдө болсо барын жүктүн барын журттарынын Американын, Европанын, Россиянын ампа мындык бурунга аярлай берген Алангия нейро кишинин угаанга хамаштыр эртемдер болсо физика эртеми денжектик сарык шажында буддизмди тыкка сонургап турар дейт. Чүгө десе
тускай мындай эртемдин дышкынары буддизмдин оң мурунда 2000 жыл 2500 жыл бурунга араштыкан дышкындарынга чогушулак белген болуп турат. Синде алар хеят коюнда чогала жер. Хеят силерден чогаладыгар шажын эртем билигижи аралашып турар. Хеятты шажын көтүрүп турарбы, азы эртем билиг көтүрүп турарбы, азы бо жакка ада көтүрүп турарбы. Хеят деп силер жутуп атаrsызlar. Бу италалык дейнем, бир таласында нам эртемдик кишинин ам черлеганам билиглери ол кишинин чалгынары болур дейт. Хөй эртем чейде алган киши ам илдең болур дейт. Ол киши ам көбөй санык информацияны шингетип алып, ону болсо тускай анализин этирип, бодунун болсо мээзинин иштинге шыгжамырынга кайнар кантык информацияны үлей салык баарын болсо билген турат. Анда улус рактана чогуктана илден көстүк бер, олар билгиже аралашып, чугалашып бергеле, бода чыгырак эртем билигли кишидер, ол кишинин ам хеяты бедик болуп калтыр көстүр болбайнат. Ам билиглерге таянып алырга, ам черле кантык да киши хеяты бедик деп мен болсо амы хомдон жаар санаармын. Чамдык улус болсо хеят токтардын аскаштын бедик жерлерге болсо кийиски типтерге, мен болсо хеятым ол ток биледенге кийискип чоруур деп. Чакынды бүзүрөлү биле. Бодунун ам хеятын көтүрүп, сүлдесин көтүрүп, бодунун ам ана жерле омакчылын бетити бар. Бир аргаз дейин ол киши аңа бүзүрөй берип болур. Мен амтыкка бетик тайга таңды башын жөнгеш таскылдарга болсо бодунун адымдан шут мен болсо мындай кишидер мен хеятын кезеде бетик болсун дешпи, жеиштин азык баарым каланчан хаңчым суптам эки болур деп. Ол болсо багы улустар шакынды бүзүрөл биле чуртап. Кола жебе өзгелерге хора жетирбейин, өзге амалыкларга тузалыгла жорсо хеятын та бетик жерге азып турсун, та бодунун үйүнүн эжинин астынга да хеятты кийискитип аларга чогум мен билип барарым болсом ажырбас дейин, ол жам колдунда дөмөй болур. Боюну катыштыргаштын, билиге таянып алгаштын, ол хеят токтардын өрү да жерге азып тургаштын, лаңгия өзгелерге хора жетирбейин, өзгелерге тузалыгла буян чыгып чорур, буян ажылдап алып чорур киши бар болсо, озлу хеяты бетик киши деп мен болсо жаар санаармын. Атаба кишинин деңсага сеткилин делегейин иштин сеткилин ужап чугалашканда көрүп жетиргенибизде илеретиптирбиз. Силерге зоолугу жетирдим. Лаңгия Моңолдун көрнө телевидениесинде Тубатылдын редакциясын утуртуп ажылдап чоруңар дейиштин каңсырып силерге ама хомдо болсо көй улустун мурдундан баса жетиргенсизде илередер улустур биз чаалааныгар деш жетирдим. Улуу жетишкиндерин болсо ажыл ишиңерге күзөп турмун. Ундулу көргүчүлөр силер үгүдөгө богаттап оржак андирамла уйраштырдыбыз. Таразындагытта уйрашкы же менде жагай.